Manta baru ki parti ki bisni ki pihun batang ke Voice of the People Party kepada ke parti ke Padang Don yang ke nongrem. Nak kata ki wei parti apa election di Paiba menta nado ka MP election hadu menta MDC election. In election di Paiba kim don nongrem show. Makin hab job yang ke election tanda kepisah. Nah terkadang bagi ni parti kumpai UDP ke HSPDP kima bensyong hak opposition in hak balik bensenang hak bos jog NPP hak MDA government nama boleh kita ba endal kut kesansan nyimdan nongrim menterua supaya ba Nginam job pada ngimdan kapisa. Tada ngidon kamandon hak government ngidon kamandon hak posisya bangin lum kapisa kan bangila kenang bah hak por election ngin job ngin tiek ya kaput da kapisa. Nanti kada hak ni election MDC di bawah iting tatat yakin nongrim jong ka VPP Bangun itu, ditang ke nongrem, kebaskan, ditang ke nongrem, kebelakan ketik, ya ke download beri, ya ke jingha, hawai, unong song, ke nongrem, kebaskan, ke nongrem, kebaskan, ya ke download, ya ke jingha, jadi paiba, ya ke parti, kamu deh kapisa, ulah pernah hawai kandidat ahaja. Ada kampanye ke raja yang depan Snowy lalu lai aja. Cenderungan buat coba ai kambut. Ni lah penulis sebut. Kalau yo pesan pun kata di kepisah. Nanti kadang diwei parti iting. Ya kan ke parti ke juri. Namang idan kinong rem di pasen. Idan kinong ilam Kipa senang mensen, idan kinong ilam kipa sisya. Haka ilam jui ba adan. Nanti kadang ikni nanti kumba pila kersan haka MP election. Ila pendi ya orang kensai, ila pendi ya orang ba. Upasanai nagani ka jela ka juni, nagani ka rikasi janjiya juni. Banlek, nikmat yang ini ha parlemen berwan rak sisa ko burom ya ka saya pendiri ko sini watang ini hindet bra ke balare tingangai bakani ka ai ke jingkermen ya ka saya pendiri bahwa minta ke beri ni ki paiba ni kinong sung ja ko beri nyautat nang ni sesmat ro nila penteni diam ya kibriu kibangila pansanya ya kinam yalam kibasisha di hari ke MDC election ro ke parti ke kemilenci kumju nahi kiparlok prasna wapin ajang ke jingkersan ke basyitham nam tak ke parti but hari ke konstituensi jumpi ya ibahek Yes, nay hinge. Ba kinong yalam jong parti kila ibet bana aga tiket hai to Punjab dan Burami. But what puslai what pek ya kijing duna kijing bakala kijing but shania but net hati nong yalam jong parti. Ki reusin pang ki badan haga parti ki panyarap penculun ya kakam Ngangit kebun kui parti kela pun walk down pun walk dia kebun nanti kandidat MDC akan ada election kela belum tiba bomba experience dari di padang cuma dari campaign nama arba hak parti ke jemi hak parti VVP kam day usimet
o kajing start jang wei rei kadega kenhun kabaya trailang kabaya peitlang kabaya bishalang yakan no kamat ban ngom yapi lada kat kenhun kabadan di pria di bajanai di pria bangila bansania kadang ringkat ngenget ba kasensya ka kadar ki an bat ki jing trekam nang ni shakmat dar bi ai ke jingershan bat ka VVP kan wan hakabor kasensya na district council baro ikedum kadram baro ki jing biko ki jing bompun haki shnang githal haki rat ki muluk kini baro kila ban bepian mabalai ni la ban pengkalai kini ke anya dengan nyaha kumbawa iongi sapiren tingidan pam ban ai ke jingershan ya ke parti kenang ba kan wandra ya ke sensha ke bakoi ke basuba ke sensha ke bayat kan ti ke hok pakasander ke jenublai kenang ba kalawai jemberi bekerja penriu kalawai jenga jempi berjadi kon di keti kan long kebasnya in kleno yakini baru ki wei ki parti kidai maki ki balak pensneder kan ni kumangi yang hane kedega sin ke ban kong mengi osmo mangkataan batrekam mahkani ka saka azupi kadang ke jingsmo senai baka jingsmo tonro mabalay itong kanigajan kim pentrekam kipai ba balului bapi kim cede mila jet yaki embassy kadega kamram jumpi dreni iyok kala da company kajan ke pentrekam hazika kazumi yang takadang habang jet hakum kini kipon pangiyok kon pentimai yaki dongyalam yaki embassy dan yaki MLA hakipor election idai dan pek dan bisa punya nama balai nama kata ya kalawai kata ya kecil jemi ke bomban lakasi nah kata ngakarpa di badan kani kesnam di bayasmo ini kesur buat to inang di basyitham benginne kata rajin hadu opor benginne kontak ya kabur ke jemi ba kabur ke jemi iwai kan ke jinjak ke badan guram yang kandidat jangka parti nak ke konstituensi but yikirmen sen pada nak parti kawan nak bor ni saya ibiang ya ke jimha bangin sepen ke lader biang ya ke kom sensar kadar hakani keri ke ini